Рашта уйген ширеммеше хороштарлық тыдымынже эшлегензен көне. Сықлыға темлегензен профессия уявне амырдура балы дұрыш. Шамрықсембе ветеранзем тіл пересебе тубышырыш. Телбеме шевич кушканамар осталықта керлі. Хороштарлық тыдымынже кашны ишлеген хеш пожала абан білет. Пистолет өземжін юлдашта, туста. Амырдыва патшалық хороштарлығын генерал-майорне Вячеслав Тихонова халалланы. Вол шемерлер önünce турган ялинже журалны. Ажаранбах эже бегенне, бренме юратны. Салдак хышын хороштарлық тыдымынже ишлеме бұшланы. Ишче жезем хали девна ырба зейлеші. Эбрун баширым шулутла ишлерем репреле. Десем вол мана тепу пиде пурнышраны иргаре. Вол мана тене, наверное, мана тебек пульзагарин девол. Пиде полушать Дезень, он в Чархич вали урхщиннан хуе булман. Вол пойдем щинсене патне прибег. Тағырвуннымыш шулзенже Вячеслав Тихонов Чаваш республикин хорошсарлық министерствіне ерцебіні. Хорошсарлық тыдымын адалановне вол пызык тюбеговны. Пурныжа, шыржывай ордачы, яланах ұры гамалы жин бұлза, алардаща бұғыны зем. Вячеслав Тихонов пурин жінде теслех, шамрыксем жінде, аслызем жінде. Республика Гларамвали Алексей Зотиков, Ольга Артемьева, Георгий Кривошеин.